kalgan salt eken, kırmızı salam aytışı. Assalamu alaikum. Ben top mücadele Yazaliye Faynur. Ben top mücadele Baybulay Mamadina. Ben top mücadele Cemaldin Mamadina. Okuyunuz. Mamiyet Doğan'ın Danek'in okuyası degen kitabının Danek yönünde aytılır. Çöptün arasında jatkan örüktü kumurskalar jep koydu. Anın Danek'e ele kaldı. Danek nundu jerde bir topko çeyin jattı. Al bara bara jerdin nunun özünü sinirip ala başladı. Danek'in sırtı katlı kabuğundan ötken nunduluk içi danı köp çoğuya başladı. Akır ağdan sırtka katlı kabuğu jarıp çıktı. Oşontup kichkineke sabakchadan jashil jaldirakchalar paydo bo'lib, yer ustuna ko'tarildi. Kun nuruna qaqtanib, quvvat olib o'sa berdi. Tamiri yer ostuna kirib, aziqlana boshladi. Bu qubush Danek uchun cho'ng jenish edi. Oshontup kichkineke o'simlik kun sayin o'sib, cho'ng'ayib jatdi. Kunlar o'tdi, oylar o'tdi, oradan bir necha yillar o'tdi. Danek o'sib ko'chatga ondan cho'ng'irib tarafına aylandi. Bu kiyim alemine degan kitobdan o'rik jönde ma'lumot aytam. Qandın kuramı yaxshi tat, temirga boy qon oziqdan anemiyada yordam beradi. Hozir internet buloqlaridan olingan o'rik jönde ma'lumot aytam. Örük energiyaga bağlı, tabiiy qandlarga boy, danegi energiyaga bor. Örüktün canlısı da, qurg'agani da, den so'lga o'ta boy. Biroq qurg'atilgan örükni qo'llanuvda o'lchamni saqlash kerak. Qand jana kaloriya jo'g'ri bo'lishi mumkin. Tardan olingan ma'lumot immunitetni bekemdeydi. A, C, E vitaminlerine boy. Organizmni infeksiyalardan koruydu. Aşqazan içegi sistemasına faydalı. Kuramında kletçatka köp bolğanlıktan sindiruv жақшыртат. İç katını aldın alat. Bizi dinleyiniz. Salasıbı bizge jönde intervyu berganiz. Salasаны өрік жөнінде айтып кетсем, өріктің пайдалары бұл. Өріктің адамға денсаулығына пайдасы өте жақсы. Бұл жеміс сұлулықты сақтап, теріні жашартып, шаштың түбін бекемдеп тұрады. Қан айлануын жақсартады. Инфаркт оорусумен ауырып айыққандан кейін өрікті жеп тұру ең зарыл. Жүрек бұлшықтарын бекемдейді. Қанды жана боорду тазалоочу касиетке ээ. Өрүктүн бул зыяндуу жактары сахар оорусу менен ооругандарга өрүк эң зыян. Себеби анын ичинде шириндик көп болуп, сахарын көтөрүп жиберет. Биздин Кыргызстанда эң баалуу жерибиз Баткен облусунун Баткен районунда өрүк сарылуу жерибиз бар. Кыргыз Республикасынын эл артисти Аптаз Жайнаков өрік зарға кетелі атты өлімі жол жерден ардап шыққан. Biz okuyuz üründeyiz deyen konkurska kaçışlar dilek bizge buket saatler dilek hoşuma buket alasın. Yaratapız.
Баарыңыздар таптуу болсун. Биз 1 килограмм өрүп сатып алдык 300 сомго. Аны 24 коробка чачила жасадык. Аны сатсак 1200 сом болот. Пайдабыз 900 сом.